Abakunzi b'ibyombo mutere agatebe mbereke ibyombo byiza rwose kandi bidahenze usabwa kuba ufite iwawe mu rugo. Hello friends and family, mumeze mute? Nizere yuko mumeze neza, nanjye meze neza. Ndashima Imana ku bantu bashyashya no kuri Lady TV show ari ubwa mbere uhageze cyangwa se ari ubwa mbere umbonye. Nye nitwa Lady, ngo haye ikaze rero wiyumvemo ikaze. Niba nawe uri umusangwa uri wa wundi uhora ugaruka, nongeye kuguha ikaze. Uyu munsi rero ndagarutse muri video yo kubereka ibyombo. Nk'uko bamwe muri mwe mumaze kubimenyera, ncuruza ibikoresho bitandukanye bijyanye n'igikoni. Muri video y'uyu munsi rero nayo ngiye kubereka ibyombo byiza bya gisirimu bitandukanye nk'uko mubimenyereye. Video yose nkoze ijyanye n'ibyombo mbereka bimwe mu byo ncuruza, mbabwira n'ibiciro bya buri kimwe mberetse. Tudatinze rero reka dutangire. Niba uri umuntu ukunda ibyombo, uri umuntu ukunda igikoni, ntujye kure y'iyi video. Iyi video ni yawe. Reka duhere ku masorori yo guteguramo amafunguro ku meza. Aba ari seti y'amasorori 4, ariko ndabereka ubwoko butandukanye, nyuma ndabereka n'ibindi. Reka rero duhere kuri aya masorori meza, arasa neza no kuyareba rwose, umva arasa neza cyane. Aba rero ari amasorori 4, aba ari seti y'amasorori 4, ikindi yose arangana. Ntabwo ari kwa kundi ngo hari ibanza ikurikira na gatoya, oya. Ni amasorori rwose yihagije manini, ikindi yose arangana. Murabona rero ukuntu afite n'utudizayina twiza tudasakuje, ariko iyo uyirebye uhita uvuga uti iyi sorori kabisa irasa neza. Murabona ko rero byonyine no kuyateguramo amafunguro, niyo waba udafite apeti, ni nk'ako kanya apeti yayitiza. Ndi bugende nyabereka neza, wenda nyategure no kuri salamanje, nibwo nyine uhita ubona noneho ubwiza bw'isorori neza. Mu byo ncuruza rero harimo n'izi tebolana ziyitwaye nk'iyi ngiyi mubona mba nateguye kuri salamanje. Murabona ko tebolana kuri salamanje ihita ituma ameza yawe arushaho kuba meza. Nazo rero ndazicuruza, ikindi ibiciro byazo narabikatuye. Tebolana imwe ni ibihumbi 26 gusa, ikindi ziba ziri mu mabara agiye atandukanye. Iyo unyandikiye nko kuri WhatsApp, wenda muri video ntakweretse ibihagije, nkwereka n'ayandi mabara, noneho ukihitiramo. Murabona rero ya sorori, murabona ya sorori irasa neza. Noneho reba ukuntu ibisa neza, ari nta masahani nyine ari ku ruhande, nta bindi bintu, ari amasorori gusa. Iyi sorori pe urayisabwa. Iyi seti y'amasorori rero uko ari 4 ni ibihumbi 65 gusa. Seti ya mbere rero mwabonye ukuntu ari nziza, reka mbereke n'iyindi ya kabiri. Seti ya kabiri y'amasorori meza rero ngiye kubereka ni iyi ngiyi. Iyi sorori ndayigutuye, ibisa neza. Murabona ukuntu ikozwe, itandukanye nyine n'iriya. Mba nabazaniye izitandukanye kandi zose mba nabahitiyemo neza cyane. Murabona ukuntu gafite dizayina nziza, inyuma hagiye hariho utudizayina tw'ibara riri gold, rituma nyine noneho irushaho gusa neza. Aya nayo ni amadongo 2 arangana, uko nguko nagiye nyatondeka, n'ayandi 2 akangana. Zo ntabwo ari nka za zindi ngo 4 zose zirangana, oya, 2 zirangana n'izindi 2 zikangana. Murabona izi ngizi zibanza aha ni nini cyane, na ziriya akaba arizo zikurikiraho. Murabona ukuntu iyi sorori irasa neza pe, irasa neza. Amafunguro yose washyiramo rero, apeti aba ari yose bitewe n'ukuntu nyine n'icyo ugiye kwaruriramo, icyo ugiye kwarura ukuramo nyine nacyo gisa neza. Niba uri umuntu rero ukunda amasorori meza, isorori nk'iyi ngiyi nayo ntizikabure mu byombo byawe. Nayo rero reka mbereke ukuntu ibisa neza iri kuri salamanje. Wimagine noneho wateguyemo amafunguro, watondetseho n'amasahani, ukuntu byaba bisa neza kurushaho. Murabona ukuntu rero iyo ziri ku meza ari bwo uhita ubona noneho ubwiza bw'isorori nyayo. Haba hariho na tebolana
bikaba byiza noneho kurushaho, ariko utanafite table runner aya masorori pe ni meza, nta kintu na kimwe wayashinja. Ni amasoro y'amadongo meza, abiri abangana n'andi abiri angana, kandi murabona ko rwose ni manini arahagije. Noneho rero kuri aya masorori ukuntu zino design za gold z'inyuma zituma arushaho gusa neza, arushaho nyine gukurura amaso y'uri kuyareba. None ibaze wateretse n'amasupura ku ruhande, washyizeho amasahani, ameza yawe wayateguye neza, ni ibintu biba bisa neza rwose, bituma amafunguro ugiye gufata apeti nyine ihita yiyongera. Nayo rero rwose ntabwo ahenze, arahendutse cyane. Seti y'amasorori meza ane ni ibihumbi 75 gusa. Sinabereka amasorori gusa rero ngo nibagirwe no kubereka amasahani, kandi ari ibintu bigendana, ariko video irangira n'ubundi ndaza kubereka andi masorori ndetse n'amasafuriya. Izi rero ni dina seti. Ikindi ngiye kubereka kuri iyi ngiyi, ariko zifite mu mabara atandukanye, ariko zose zigiye zifite ibintu bimwe. Ni amasahani manini 6, amasahani matoya 6, udusorori 6 ndetse n'amatasi 6. Buriya rero amasorori ndetse n'amasahani ni ibintu bitajya bisigana, nyine ni ibintu bigendana. Murabona ukuntu rero rwose nk'aka kadina seti karasa neza. None wateguye nk'ariya amasorori ugashyiraho n'aka kadina seti cyangwa n'utundi, kuko nzifite mu mabara atandukanye, umva biba bisirimutse, biba bisa neza. Ugiye gufungura nta peti, ndakubwiza ukuri, icyicaro ukareba ukuntu baguteguriye cyangwa wabyiteguriye, apeti yahitiza. Ntabwo rero dina seti nazo zihenze uko nguko, byose nta na kimwe kivuyemo, aba ari ibihumbi 70 gusa. Murabona ko uku rero biba bisa neza, biba bitandukanye no kuba wategura isahani nini y'umweru, agatoya k'umukara, agasorori k'ubururu, itasi y'icyatsi, ugasanga nyine wavangavanze amabara cyane. Ariko iyo ubiguriye rimwe uku nguku ari seti yose hatavuyemo na kimwe ku bihumbi 70, biba bisa neza. Ikindi unagiye muri detaye nibwo uba uhendukiwe. Urasabwa rero niba udatunze dina seti wawe kuyigura, aho kuba wagura ngo ugende ugura amasahani ukwayo, ugura udusahani duto ukwatwo, ujye kugura udusorori ukwatwo, amatasi ukwayo, bitanasa. Iyi dina seti ya gold yo ni ibihumbi 75, ariko izi ngizi zo nazo ni ibihumbi 70. Iyi video ntabwo nshaka ko iba ndende cyane, ariko reka mbereke n'utundi duke. Iyindi sorori nziza nayo rero ni iyi ngiyi, nayo ni idongo, igizwe n'amasorori 4. Nayo rero ni nziza, irasa neza. Ikindi iba ari nini, nayo rero ni ku bihumbi 70 gusa. Noneho rero mbafitiye n'izi sorori, ariko zo ntabwo zipfundikirwa, ntabwo ziba zifite imifuniko, zifite design y'ikibabi, imwe aba ari ibihumbi 15 gusa. Kuri izi sorori zo ni ukuvuga ngo utwara umubare ushaka, yaba imwe yaba 5, biterwa. Izi zikora nk'amasafuriya zikanakora nk'amasorori, ziba zifite amasafuriya 5 n'imifuniko yazo, zikagira ipanu nayo ipfundikirwa, zikagira n'isafuriya utekeraho ku mwuka, zikaba ziba zirimo n'ibirushe 3 bitandukanye, ibiyiko 6 ndetse na apron, kariya gataburiya umuntu yambara mu gikoni atetse. Ibyo byose birimo seti yose ibigura amafaranga ibihumbi 100 gusa. Nazo zikora nk'amasafuriya zikanakora nk'amasorori, zigura ibihumbi 105, ziri mu mabara atandukanye, uyu mukara, ariko hari n'umweru, shokora ndetse na grey. Izi ngizi nazo rero zigura ibihumbi 105, kuri ubu ngubu hari rouge bordeaux yazo gusa. Izi nazo zikora nk'amasafuriya kandi zigakora nk'amasorori. Izi nazo zikora nk'amasafuriya kandi zigakora nk'amasorori, ziba ari enye ku bihumbi 80 gusa. Aya ngaya rero nayo ni amasafuriya anakora nk'amasorori ya Vimigo, seti igura ibihumbi 150. Ikindi nazo ziri mu mabara atandukanye.
Izi ngizi nazo rero ni seti y'amasafuriya anakora nk'amasorori, ikindi zo ziba zifite n'utumamiyo tubiri dutandukanye two muri kubona ku ruhande, ikindi ziri mu mabara atandukanye. Nazo rero ziri mu mabara atandukanye, seti ni 160. Umwihariko w'izi ngizi murabona ko zo imifuniko yazo izengurutseho na silikone. Neretse rero amasorori n'amasahani nibagirwa n'ibiyika amafoke n'amakuto kandi nabyo bijyana. Aka gaseti nako rero kaba ari 16,000 gusa, kaba gafite amakuto 6, amafoke 6, utuyiko duto 6 n'ibiyiko binini 6. Video nyisoreza ahangaha rero itaza kuba ndende, ibindi tuzagenda tubireba mu mavideo atandukanye azagenda akurikira. Mwakoze kubana nanjye rero muri video y'uyu munsi, Uwiteka akomeze kubarinda no kubagirira neza, tuzasubire muri video itaha. Ciao ciao.